Sura 36. Jasin. Jasin. Ovo poglavlje objavljeno je u Meki i sadrži 83 ajeta. Naglašava božansku prirodu i svrhu Kur'ana. Arapski pagani podsjećaju se na sudbinu ranijih nevjernika i osuđuju se za slijeđenje šejtana, nijekanje proživljenja, diskreditiranje Kur'ana i odbacivanje poslanika kao pjesnika. Slično sljedećem poglavlju navedeni su neki primjeri Božjih čuda stvaranja kako bi se dokazala njegova sposobnost da mrtve vrati u život. U ime Boga, milosnika, svemilosnoga. Jasin, tako mi Kur'ana mudroga. Ti si uistinu jedan od onih koji su poslani na put pravi, prema objavi onoga koji je moćan i milostiv, da opomeneš narod čiji preci nisu bili opominjani, pa su u neznanju bili. I na većini njih riječ se već obistinila, jer nisu vjerovali. Mi smo im za vrat, pa do pod bradu okove stavili, pa su tako u njima sputani. I podigli smo ispred njih jednu branu, te iza njih također branu i zaklonili ih, tako da ne mogu vidjeti, i svejedno im je da li ih ti upozoravao ili ne upozoravao, oni neće vjerovati. Ti možeš upozoriti samo onog ko opomenu slijedi i svemilosnog se boji, bez obzira na skrivenost, pa mu oprosti plemenitu nagradu na vijesti. Mi ćemo svakako oživiti mrtve, a ono što za sebe pripreme i što ostave iza sebe pišemo, i sve u jednoj knjizi koja je jasna bilježimo. Navedi im kao primjer stanovnike onog grada u koji su došli poslanici. Kad smo im poslali dvojicu, pa ih oni nazvaše lažovima, mi smo ih i trećim pojačali. Mi smo uistinu vama poslani, rekli su, ali su oni odgovorili: niste vi drugo do ljudi poput nas, i nije svemilosni objavio ništa, vi samo lažete. Oni su kazali: naš gospodar zna da smo doista vama poslani i obaveza nam je samo jasno priopćiti. Oni su rekli: vi kod nas doista neke zle slutnje izazivate. Ako ne prestanete, kamenovat ćemo vas bez sumnje i doista od nas će vas bolna kazna sustignuti. Zlo koje slutite pri vama je. Zar da zlo bude ako vas se opomene? Ne, nego ste vi narod koji nema mjere, odgovorili su. Iz kraja grada žureći dođe jedan čovjek i reče: narode moj, slijedite poslanike, slijedite oni koji ne traže od vas nikakvu nagradu, a na putu su pravome. I što ne bih robovao onome koji me je stvorio i kojemu ćete vraćeni biti? Zar da prihvatim mimo njega neka božanstva, čije mi posredovanje, ako svemilosni htjedne da me snađe neko zlo, ni od kakve koristi neće biti, niti me mogu spasiti? Tada bih sigurno bio u očiglednoj zabludi. Ja vjerujem u gospodara vašega i stoga poslušajte me. Njemu bijaše rečeno: uđi u džennet. Kamo sreće, kazao je, da moj narod zna kako mi je moj gospodar oprostio i kakvu čast mi je priredio. I nakon njega na njegov narod nismo spuštali s neba nikakvu vojsku, niti smo više išta spustili. Čuo se samo jedan krik i oni su utihli. O jadnih li ljudi, nijedan im poslanik nije došao, a da ga nisu ismijavali. Zar ne vide koliko smo naroda prije njih uništili, tako da im se više neće vratiti, a svi će zajedno pred nas dovedeni biti?
a znak im je i mrtva zemlja. Oživljavamo je i izvodimo iz nje zrnevlje, pa se njime hrane. I također stvaramo po njoj vrtove s palmama i vinovom lozom i dajemo da po njoj vrela izviru, kako bi se hranili njegovim plodovima koje nisu svojim rukama proizveli. Pa zar neće biti zahvalni? Slava onome koji je sve u paru stvorio, ono što raste iz zemlje, njih same, te ono što oni i ne znaju. Također znak im je noć. Povučemo s nje dan i oni na jednom u mraku ostanu. I sunce se po ustaljenoj putanji svojoj kreće, odredba je to onoga koji svemoćan je i koji sve dobro zna. I mjesec također, njemu smo odredili stanice, sve dok poput stare palmine grančice iznova ne postane. Niti je suncu potrebno mjesec sustignuti, niti će noć preteknuti dan, i svako po odgovarajućoj kružnoj putanji plovi. Znak im je također i to što smo im potomstvo na utovarenu lađu ukrcali, a stvorili smo za njih i drugo, slično tome, čime se mogu prevoziti. I ukoliko htjednemo, potopit ćemo ih tako da ni krika neće pustiti i neće biti izbavljeni, osim da im se mi smilujemo i damo da požive do određenog vremena. I kad im se kaže, čuvajte se onog što je pred vama, kao i onoga iza vas, da biste bili pomilovani. A nije im nijedan ajet od Gospodara njihova došao, a da se nisu od njega okrenuli. Te kad im se kaže, udjeljujte od onog čime vas je Bog opskrbio. Oni koji poriču reknu onima koji vjeruju, zar da hranimo nekog kojega bi Bog da hoće mogao nahraniti? Vi ste stvarno u očitoj zabludi. I reknu još, kad će se, ako je tačno to što govorite, dogoditi ono čime se prijeti? Neće ništa osim jednog krika dočekati i on će ih, dok se budu prepirali, zahvatiti, tako da neće stići ništa ni oporučiti, niti se svojim ukućanima vratiti. I bit će u rog puhnuto i oni će odjednom iz grobova prema svom Gospodaru pohrliti, govoreći, teško nama, ko nas ovo diže iz našeg prebivališta? To je ono što je obećao Svemilosni i poslanici su istinu govorili. Neće biti ništa osim jednog krika i oni će svi kod nas biti privedeni. I tog dana nikome neće biti učinjena nikakva nepravda i bit ćete isključivo prema onome kako ste radili nagrađeni. Uistinu, dženetlije će toga dana veseljem zaokupljeni biti, sa svojim supružnicima na divanima zavaljeni, u hladovini će sjediti. Imaće tamo voća i svega što budu poželjeli. Selamom će od Gospodara Svemilosnoga biti pozdravljeni. Izdvojite se danas, o zločinitelji. Zar vam, sinovi Ademovi, nisam zabranio da se šejtanu klanjate, jer vam je on neprijatelj otvoreni, već da meni robujete, to je put ispravni. On je odveo u zabludu mnoge skupine između vas, pa kako to niste shvatili? Ovo je džehennem, vama obećani. Gorite danas u njemu zato što ste poricali. Danas ćemo im zapečatiti usta, ali će nam njihove ruke govoriti, a i njihove noge će o onom što su radili svjedočiti. Da smo htjeli, mogli smo ih oslijepiti, pa kad bi pokušali kuda krenuti, kako bi vidjeli. I da smo htjeli isto tako, mogli smo ih unakaziti, bez obzira na to koliko bili utjecajni, pa da ne mognu ni produžiti,
niti se nazad vratiti. I onog kome dugo život damo, mi ponovo u stanje nemoći vratimo, pa zar oni ne mogu shvatiti? I nismo ga podučavali pjesništvu, niti mu je ono potrebno. To što mu se objavljuje je samo opomena i štivo koje je jasno, da upozori onoga ko je živ i da se obistini riječ nad onima koji poriču. Zar ne vide da smo im od onog što su naše ruke sačinile stvorili stoku, pa oni njome mogu raspolagati? I podčinili smo im je tako da na nekoj jašu, a nekom se mogu hraniti, a imaju u njoj i druge koristi, te napitke, pa kako nisu zahvalni? Nego mimo Boga uzimaju neka božanstva, ne bi li bili pomognuti. Ne mogu im ta božanstva pomoći, a oni su im kao vojska poslušni. Pa neka te ne žaloste njihove riječi, mi doista znamo i ono što skrivaju i ono što javno ispoljavaju. Zar čovjek ne vidi da smo ga od jedne kaplje stvorili i opet se otvoreno protivi? I navodi nam primjer, pa zaboravljajući kako je stvoren, govori: ko će to kosti kad istruhnu oživiti? Reci, oživit će ih onaj koji ih i prvi put stvori, i on dobro zna kako će šta stvoriti. Onaj koji vam od zelenog drveća da vatru, pa ga eto možete ložiti. Zar onaj koji je stvorio nebesa i zemlju nije kadar takve kao što su oni stvoriti? Dakako, jer on je tvorac sveznajući. Ono što on uradi kad nešto poželi jeste samo da zato kaže budi i to bude. I zato slava onome u čijoj ruci vlast je posvemašnja i njemu ćete biti vraćeni.